салом бинандагони азиз, имрӯз 11 октябр ва шумо барномаи вижаи интихоботиро аз студияи марказии радиои Озодӣ тамошо доред. соат бо вақти Прага 10 субҳ ва бо вақти душанбе 13 рӯз аст. ман шалои гулхоҷа бо ҷамъи ҳамкоронамон тӯли ним соати оянда бо раванди баргузории маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон шуморо ошно хоҳем кард ва нахост аз мавзӯъҳо мегӯям. дар Тоҷикистон интихоботи президентӣ ҷараён дорад. Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии кишвар низ овози худро дод, вале бо хабарнигорон суҳбат накард. як аз ба ҷои ҳама ва ё иллати дерина дар нахустин соати овоздиҳӣ ҳолатҳои тақаллуб ба дурбини хабарнигорони радиои Озодӣ афтод. ба ҷои ягон фарзандатон ягон нафари дига овоз дод. ва дар Москав шаҳрвандони Тоҷикистонро барои овоздиҳӣ ба назди сафорат бо автобусҳо мебаранд. мо ватанмон тинч боша моро баса ягон чи дар кор нест. Бо мо худмон далшид бо зиндагимон нақс карда рафтан мегирем. дар Тоҷикистон овоздиҳӣ дар интихоботи президентӣ ҷараён дошта то соати 8 шом идома хоҳад кард. Комиссияи марказии интихобот гуфт дар 3 соат беш аз 20% овоздиҳандагон дар ин маъракаи сиёсӣ ширкат карданд. ҳизбҳои мухолифи ҳукумати Тоҷикистон, ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ ва социал-демократ дар интихобот ҳузур надорад. аввалиро соли 2015 додгоҳи олии Тоҷикистон террористӣ хонда манъ кард ва дуввуми интихоботро бойкот намуд. номзадҳои мустақил низ ба интихобот роҳ наёфтанд. хабарнигорони мо Раҷаб Юсуфӣ ва Барод Юсуфӣ дар ҳавзаи интихоботӣ буданд ки президенти Тоҷикистон ва мақомоти баландпояи дигар овоз доданд. چند لحظه قبل رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به بینای لیسه رقمی 3 شهر دوشنبه آمده در اینجا رأی داد. امامعلی رحمان در صحبت کوتاه با رئیس این نقطه رأیدهی درباره تعداد رأیدهندگان و اشتراک مردم در انتخابات پرسید و همچنین به اشاره با باد و هوا گفت که روز خوبی است. ورود به قطعه رأیدهی رقمی 15 در ناحیه اسماعیلی سامانه که نامزد به مقام رئیس جمهور امامعلی رحمان در آن رأی داد تحت نظارت جدی امنیتی صورت می‌گرفت. رأیدهی تقریبا از ساعت 8 صبح گرمتر شد و ساکنان بیشتر به رأیدهی می آمدند. امامعلی رحمان نامزد حزب خلق دموکراتی به مقام رئیس جمهور تنها به رأیدهی آمد. قبل از رئیس جمهور رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و محمد سعید عبیدالله نیز به تنهایی در این قطعه رأیدهی آواز دادند. در قطعه رأیدهی شماره 15 در ناحیه اسماعیلی سامانه که قطعه خاص به نظر می رسید زمان حضور خبرنگاران ناظران از اتحادیه دولت‌های مستقل 2 دفعه پیدا شده و روند انتخابات را نظارت کردند. Мы только что встретились со своими коллегами, поговорили на настоящий момент. ما چند قبل با همتاهای خود واخوردیم، صحبت کردیم. در حال حاضر یگان قانونشکنی را آشکار نکردند. باید تذکر داد که طبق تخمین‌های ما تا 45 دقیقه پیش حدود 20% رأی‌دهندگان شرکت داشتند. گمان می‌کنم اشتراک رأی‌دهندگان خوب است. Явка была, наверное, на минут 40-45 минут назад, вот когда считаем, что явка очень хорошая. این ششمین انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در این انتخابات ها امامعلی رحمان رئیس جمهوری فعلی پیروز شده است و در عموم 28 سال سر قدرت است. گزارش راجب یوسفی رو تماشا کردیم و حالا امکانیت داریم که با او مستقیما صحبت کنیم. راجب سلام و شما که در قطعه های دیگری آوازدهی در دوشنبه بودید می توانید از مشاهده هایتون بگویید. بله شهلا، مشاهده ما در ساعت‌های اولین انتخابات نشان داد که مردم به رأی‌دهی می آمدند اما نه آنقدر زیاد و مسئولین اچسک‌های انتخاباتی تا حد امکان تلاش می‌کردند قاعده‌های بهداشتی رعایت شوند، از جمله به آنهایی که نقاب نداشتند نقاب می‌دادند. ولی متاسفانه حالت‌های تقلب زیاد به چشم می‌رسید، از جمله این که ما خودمون مشاهده کردیم که مردم به قطعه آوازدهی نه یک برگه بلکه 2، 3 و بعضا تا 4 برگه را می‌انداختند. وقتی از آنها می‌پرسیدیم که چرا چنین می‌کنند، آنها مثلا بهانه پیش می‌آوردند که عائله‌ام بیمار است و من مجبورم به جای او آواز بدهم، حالان که موافق قانون انتخابات هر نفر در انتخابات پرزیدنتی فقط حق دادن یک آواز را دارد.
و ناظران هم ظاهرا این چنین حالت‌ها را نمی‌دیدند و یک نکته دیگر را هم می‌خوام بگم که تعداد ناظران در نقطه‌های آوازدهی واقع در حدود شهر دوشنبه خیلی کم به نظر می‌رسید، هرچند کمیسیون مرکزی انتخابات گفته بود که حدود 13000 مشاهدان ملی جریان انتخابات را نظارت می‌کنند، اما ما در چند نقطه رایدهی که بودیم آنجا تعداد ناظران را خیلی کم دریافتیم. تشکر. مولا رجب یوسفی بود که از مشاهده‌هایش در قطعه‌های آوازدهی برای ما نقل کرد. انتخابات پرزیدنتی در توجیکستان رو 145 نوزیر بین‌المللی از 5 دولت، 6 سازمان خارجی و 8 سفارت مقیم دوشنبه و 258 نفر نمایندگان وسایط اخباری عمان نظارت میکنند. از جمله خبرنگاران رادیوی آزادی در دوشنبه، ولایت ختلان و سوخت و شهرهای روسیه انتخابات پرزیدنتی رو پیگیری دارند. همکاران ما سربیناز روح‌الله و امردین اولیموف همین لحظه ها در تماس مستقیم با ما از دوشنبه هستند. سربیناز باری دیگر سلام. بگوید که تو این دم چند درصد انتخاب کنندگان پای قطعه‌های رای رفته آواز دادند؟ باری دیگر سلام شهلا، سلام بیننده ها و آخران اطلاعی که در دست ما رسید این است که تا ساعت 12 و 6 ساعت اولی روز حدودی 47% انتخاب کننده ها علاقه به نقطه های انتخاباتی رفته آواز دادند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی این اطلاع را گذاشت و گفت که پس از 3 ساعت دیگر اطلاع نو را پیشکش رسانه ها میکند و باید گفت که انتخابات تاجیکستان در حال برگزار شده دانسته می شود که 50% انتخاب کنندگان به پای قطعه های رای رفته آواز داده باشند. بله، علاقه به این رقم طوری میبینیم نزدیک میشویم. سرناز از صبح همکاران ما در منطقه گوناگون توجیکستان علاقه حالتهای تقلب را مشاهده کردند. آیا کمیسیون مرکزی انتخابات در این مورد برای شما چیزی گفت یا نه؟ بار دیگر سوال رو تکرار میکنم سربیناز، آیا کمیسیون مرکزی انتخابات درباره وجود تقلب در انتخابات اگر ما رو میشنوید مشکلی تکنیکی پیش آمد، ولی اگر ما رو میشنوید کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی میگوید که تا حال حاضر انتخابات در چارچوب قانون ها برگزار شده آوازدهی همین گونه جریان دارد و هیچ تقلب آشکار نشده است. فهمم. تشکر سربیناز. منتظر معلومات نو از شما در ساعت‌های بعدی میمونیم. این ویژه گفتار انتخاباتی رادیوی آزادی است. حالا پیشنهاد دارم به نوار توجه نماید که قانون شکنی را به هنگام آوازدهی در یکی از قطعه‌های واقع در ولایت سوخت به نمایش میگذارد، یعنی پرتافتن چند برگ به قطعه از جانب یک نفر. سلام علیکم آقا جان، شما نازمی. امروز به چه مقصد به این چهاربینی آمدید؟ نه شما آمدید از خانواده شما هم یکم کسی دیگر آمد نه؟ اما شما به جای یکم فرزندتون یکم نفر دیگه آواز دادید؟ نام و نسبتون چی؟ رحمتی کنم. نواری که اولو تماشا کردید از جانب همکار ما فرزان محمدی از قطعه آوازدهی در شهر خوجند ثبت شده است. تفصیلات بیشتر را از جریان رایدهی در سوق در گزارش این همکارمان تماشا میکنیم. سلام همکاران عزیز، امروز مثل دیگر منطقه‌های تاجیکستان در 18 شهر و نواحی ولایت سوق نیز مردم به نامزد قابل اعتبارشان آواز خواهند داد و از بس که در تمام ولایت یک حوزه انتخاباتی وجود ندارد، شهر و نواحی ها در علاهیدگی معلومات ها یعنی حسابات ها را به کمیسیون مرکزی انتخابات ارسال خواهند کرد و طبق معلومات ما در حوزه رقم 26 شهر خوجند 64 участкҳои انتخاباتی وجود دارد که در این 64 участкҳои انتخاباتی بیش از 100,000 نفر مردمی یعنی ساکنان قابل رای آواز خواهند داد و حالا من در نزد участки انتخاباتی رقم 27 قرار دارم که اینجا نزدیکی محل زیست رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده است و حالا
ما شاهد گشتیم که رئیس ولایت نیز با همراهانش برای آواز دادن نامزد قابل اعتبارش به این участки انتخاباتی آمد، ولی با خبرنگاران صحبت نکرد. همچنین از ساعت 6 ما شاهد گشتیم که ساکنان و استقامت کنندگان این محل به участки انتخاباتی آمدند، ولی به دوربین رادیو آزادی هم چند نوارها تصادف افتاد که بعضی از آنها از قاعده های انتخاباتی بیخبر هستند و به جای یک چند کس یک عضو عائله توانست آواز دهد. من آواز هم معتقدم که خودم رای کردم، چون که حضور کلینم مکتبنده معلم هستن و یه سال دیرتر میبیان ممکن و خودشون بیان، لیکن عائله ما هممون به نام پرزیدنت آواز دادیم. به جای چند کس آواز دادید؟ برای 3 کس. برای چی دیگر فرزنداتون اومدن؟ من خب کار بمیرم همون به من اومدم. اونو گفتن که به جای ما آواز دهید. شما رفته آواز دهید ما کارنده گفتن من اومدم. شما ویژه گفتار انتخاباتی رو از رادیو آزادی تماشا دارید. بینندگان عزیز، این شب و روز شهروندان زیادی توجیکستان در روسیه قرار دارند، بخصوص در پایتخت آن شهر مسکو. ما 3 ساعت پیش در نشر یکم برنامه با همکارم امید بابوماتov صحبت کردیم و دیدیم که تا آن لحظه تقریبا کسی از مهاجران توجیک برای آوازدهی نآمده بود. حالا باز امکان صحبت دوباره با امید رو داریم. امید, еще раз добрый день. Да, здравствуйте, Шахмат. Да, как я вижу, Умед, таджикские избиратели уже активизировались, да? Да, время 11 часов по Москве, и сейчас уже большое количество людей, которые пришли на голосование сюда, к посольству Таджикистана в Москве. Вы можете посмотреть, пожалуйста, вот за мной. Там находится большое количество людей, так как сюда идут еще, подходит большое количество людей, и в целях безопасности с ковидом держат расстояние и пропускают их по определенному вот проулку. И, конечно же, в связи с этим все в масках, все проходят какие-то меры безопасности, и я надеюсь, к этому времени уже мы насчитали около 500 человек, которые были уже на участках, но подвоз продолжается. Понятно. А вы смогли с ними поговорить, с кем-то из них, и что они конкретно ожидают от будущего президента? Да, нам удалось поговорить с некоторыми из тех, кто проголосовал. Вы можете послушать, что они сказали. ما وطنمون تنج باشه ما رو بسه یگم چی در کور نیست بو ما خودمون درشید بو زندگیمون رو نقص کرده رفتن میگیریم خدا خواهد. شما اینجا کار میکنید؟ ها ان شاء الله رحمون کار میکنیم. در کجا کار میکنید؟ در ساختمان؟ نه ساختمان ده یا ساختمان دارم کار میکنیم. آوردم که اینجا ما اوسی که ما گفتیم اومدیم اوز مونده. شما یکمین کی امروز اوز دادید؟ یکمین انسانی که ما در اومدیم اوز دادیم ما. نومتون چی؟ ما صحبتلو. Нам удалось поговорить еще с представителями посольства, и удалось узнать кое-какую информацию по количеству людей, которые будут голосовать. Ожидается на территории Российской Федерации более чем 20 тысяч граждан, которые будут голосовать. Это вот предварительные цифры, которые озвучили нам в посольстве здесь, в Москве. Шахло. Понятно. Спасибо, Умед, большое вам. Бинандагони азиз, Умед Бобуматов буд ҳамкори мо ки ҷараёни овозии муҳоҷиронро дар Москав аз наздик пайгирӣ дорад. در انتخابات رئیس جمهوری امسال در برابر پرزیدنت عملکننده امامعلی رحمان 4 داوطلب از حزب‌های رقابت میکنند که در دایره‌های تحلیلی آنها را کیسگی مینامند و نتیجه‌های انتخابات را پیشگویی شوند. ولی خود نامزدان چنین ادعا را قبول ندارند. یکی از آنها عبدالحلیم غفورزاده نامزد از حزب سوسیالیستی تاجیکستان است که صبح امروز در نقطه رایدهی رقم 11 در دوشنبه برای آوازدهی رفته بود و به همکارمان علیشیر ظریفی گفته است که منتظر پیروزی در انتخابات میباشد.
ин участкаи интихоботи рақами 11 пойтахт аст ва ба қавли масъулонаш дар ин участкаи интихоботи 2504 нафар райдиҳанда аст. айни ҳол соат ва вақти душанбе 8:20 аст ва то ҳол беш аз 187 нафар ба назди участкаҳои ба назди қуттиҳои овоздиҳӣ омада дар интихоботи президентии Тоҷикистон ширкат намуданд. масъулони участкаи интихоботӣ гуфтанд умедворанд ки дар соатҳои баъдӣ ҳузури шаҳрвандон дар интихобот бештар хоҳад шуд. абдуҳалим ғафуров раиси ҳизби социалистӣ ва номзад ба мақоми президенти Тоҷикистон субҳи имрӯз барои райдиҳӣ ба маркази интихоботии рақами 11 шаҳри Душанбе омад. интихоботе ки имрӯз мавриди баррасӣ қарор дорад дар фазои кушоди демократӣ ба иттимом расидааст. ман боварӣ дорам ки интихоботе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон мегузарад нисбати интихоботҳое ки дар кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва хориҷи кишвар гузашта истод куллан фарқ карда барои ҳамин номзадҳо ба мақоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон як хела як маром имкониятҳои зиёдро ба вуҷуд овард. раиси ҳизби социалист мегӯяд ба натиҷаҳои интихобот хушбин аст ва бовар дорад ки пирӯз мешавад. албатта вохӯриҳое ки дар сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон бо мардуми шарафманди ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дод, ҳар яки мо номзадҳоро умедвор кард ки аз симои гарб қабул кардани онҳо ва пурра баҳматарафа бо як мароми баланд барномаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳизби социалистии Тоҷикистонро ки дар асоси конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои амалкунандии он мавриди баррасӣ қарор гирифта буд, моро низ умедвор намуд ки дар ин интихоботи дар пешшуда мақому мароми муайянро пайдо хоҳем кард. аммо коршиносон ғафуровро номзади ҷиддӣ намешуморанд ва мегӯянд ҳизби ӯ тобеи ҳукумат аст ва барои рақобатӣ вонамуд кардани интихобот ӯро ба мақоми раиси ҷумҳур пешниҳод кардааст. раҳбари 60-солаи ҳизби социалист дар интихоботҳои президентӣ соли 2006 ва 2013 низ номзад буд, вале раи зиёдеро ба даст наовард. дар ҷое ки ғафуров рай дод, масъулони маркази райдиҳӣ гуфтанд дар шароити пандемияи COVID-19 тамоми чораҳои беҳдоштиро андешидаанд. сокиноне ки барои райдиҳӣ омаданд аз интихобот интизориҳои гуногун доранд. По-моему, это самое главное. Вот сколько всего здесь. Главное, чтобы работа была, чтобы могли мы чуть-чуть себя кормить. Мы по умеду умадем, ки оянда ҳама нақс шаваду, зиндаги тинҷу ором гузараду. дар интихоботи президентии Тоҷикистон аз 7 ҳизби сиёсӣ 5 тои он ширкат доранд. ҳеҷ яке аз интихоботҳои гузашта ба гуфтаи нозирони байналмилалӣ мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ ва шаффофу демократӣ сурат нагирифтаанд. алишер зарифӣ, Тахмина Ҳакимова, Радиои Озодии Душанбе. комиссияи марказии интихоботи Тоҷикистон мегӯяд дар 29 давлати ҷаҳон аз ҷумла Русия ва Қазоқистон 39 қитъаи овозии ташкил карданд. Сандуқҳои рай дар бинои намояндагии расмии Тоҷикистон ҷойгир мебошанд. яке аз ин қитъаҳо дар шаҳри Екатеринбург таъсис дода шудааст. баъд аз Москву Санкт-Петербург яке аз шаҳрҳоест ки беш аз ҳама муҳоҷирони кории тоҷик кору зиндагӣ дар он ҷо мекунанд. ва ҳоло ҳамкори мо Александр Пугачев дар назди намояндагии Тоҷикистон қарор дорад. Александр, добрый день. Может ли вы сказать нам, сколько человек уже проголосовало к данному моменту и вообще, насколько много граждан Таджикистана там у вас? Добрый день, Шахлон. Вот сейчас вы видите за моей спиной площадку перед зданием Генерального консульства Республики Таджикистан в Екатеринбурге. Видите, что здесь происходит. Буквально час назад еще яблоку здесь не было где упасть. Приехал большой шаттл с представителями таджикской диаспоры из Челябинска. Принимаются очень строгие меры безопасности. На входе у всех измеряют температуру, выдают одноразовые перчатки, маски. И внутрь вот это небольшое помещение, где проходит голосование, сам избирательный участок, вот именно туда пропускают не больше 4 человек. Ну, по моим оценкам, несколько тысяч человек уже проголосовало здесь. Дело в том, что Екатеринбург является центром большого федерального округа, в который входят 5 областей федеральных округов. Они на достаточно большом расстоянии друг от друга расположены. И вот сегодня представители Сургута, который находится в 1000 с лишним километрах от Екатеринбурга, сказали, что для того, чтобы успеть на выборы, им пришлось буквально брать билеты на самолет и лететь сюда самолетом. Вы можете представить себе эти расстояния. На машине ехать это больше суток, наверное. Примерно 60 человек в ближайшее время из Ханты-Мансийского автономного округа прибудут на шаттлах. Также приедут представители Тюменской области, Курганской области. Челябинцы уже здесь.
Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономный округ также примут участие в голосовании. Я думаю, что несколько тысяч человек, наверное, примут участие. Ну и погода, как видите, очень хорошая. Она способствует тому, что люди, в общем, приходят и с удовольствием голосуют. Очень много людей, которые действительно выглядят так, как будто они участвуют в празднике, то есть, ну и настроение в целом приподнятое здесь. Александр, скажите, пожалуйста, присутствуют ли независимые или международные наблюдатели на выборах в дипломатическом представительстве? Возможно, они есть где-то, но мне сегодня на глаза они не попались. Я не могу в то же время однозначно утверждать, что они здесь не присутствуют, но внутри помещения мы побывали сегодня здесь, пообщались с представителями вот, в общем, избирательного штаба. Мне на глаза они сегодня не попались, так что не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это. Спасибо большое, Александр, за подробную информацию. Ва бинандагони азиз, хотирасон мекунам ки шумо субати Александр Пугачев ҳамкори моро аз Екатеринбург тамошо кардед. бар мешавам ки шумо барномаи вижаи радио Озодиро тамошо доред дар бораи интихобот ва дар соатҳои аввали бо шудани нуқтаҳои райдиҳӣ дар душанбе овоздиҳандагон дар бисёре аз нуқтаҳо зиёд набуданд. таври ҳамкорони мо гуфтанд, вале бадтар зиёдтар шуданд ва омадани мардум баъдан бештар шудааст. қоидаҳои беҳдоштиам ба гуфтаи ҳамкорони мо дар ҷараёни овоздиҳӣ риоя мешудааст. Ва бояд бигӯям ки корбарони радиои Озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла Инстаграм ва Фейсбук ба мавзӯи интихобот таваҷҷӯҳ карданд. онҳо чӣ навиштанд ва кадом паҳлӯи интихоботро баҳс карданд? Мумин Аҳмадӣ ҳамкорам пайгирӣ намудааст. Мумин, хуб, метавонед бигӯед ки корбарон асосан дар бораи интихобот чӣ навиштанд? Ташаккур Шаҳло. То ҳоли ҳозир мо беш аз 1000 шаҳр дар Фейсбук ва Инстаграм аз корбарон дарёфт кардем ва пеш аз ҳама ман бигӯям ки дар сторизи Инстаграм мо як назарпурсӣ доштем ки оё шумо ба интихобот рафтед ё на. аз 35 000 ки то ҳол дар ин райпурсии мо иштирок карданд, 34% навиштаанд ки ба интихобот рафтанд ва 66% дигар гуфтанд ки ба интихобот нарафтанд. аслан шаҳрнависони мо ба ду гурӯҳ тақсиманд. онҳое ки гуфтанд ки дар интихобот иштирок карданд ва ин як маъракаи хеле муҳим аст ва гурӯҳи дуюм гуфтанд ки ба интихобот нарафтанд, чун ин маъракаро муҳим намедонанд, чун сарнавишти интихобот аз қабл маълум аст. ва гурӯҳи дигар ҳам як назарҳои ҷолиб буд ки аслан ҷавонон навиштанд, ҷавонони аз синни 18 то 27 навиштанд ки ба он хотир ба интихобот нарафтанд ки метарсанд ки дар ин мавсим ки даъват ба сафи артиш аст, эҳтимол онҳоро аблава ё ба зур ба хидмати ҳарбӣ баранд. чунин назарҳо ҳам зиёд буд. хеле ҷолиб аст Мумин, воқеан. ва оё корбарон дар бораи тарафдорӣ аз ин ва ё он номзад ҳам сухан мегӯянд ё не? ва аслан миёни ҳамин тарафдорон ҳам баҳсо мешавад дар шабакаҳои иҷтимоӣ? тавре шумо мушоҳида кардед? бубинед Шаҳло, ки аслан баҳс тарафдорони номзадҳои яъне 5 номзад дида намешавад. дар бораи 4 номзад комилан ҳарфе нест. зоҳиран интихобкунандагон ё шаҳрнависони мо онҳоро намешиносанд ё дар бораи онҳо назар надоранд ва бархе мегӯянд ки ин номзадҳо танҳо ба хотири ном дар ин маърака ширкат доранд, вале аслан танҳо атрофи як номзад президенти кунунӣ баҳс аст. бархе аз онҳо тарафдорӣ мекунанд, бархеи дигар мегӯянд ки бояд ин нафар иштирок намекард ва интихоботи воқеӣ онгаҳ мешуд. ташаккури зиёд. хуб, бинандагони азиз, ёдовар мешавам ки Мумин Аҳмадӣ шаҳрҳои корбаронро дар шабакаҳои иҷтимоӣ вобаста ба интихобот бароямон баён кард. номзаде ки имрӯз дар интихоботи президентӣ пирӯз мешавад барои 7 соли оянда зимоми қудратро дар даст хоҳад дошт. мақомот мегӯянд тақдири интихобот дар дасти мардум аст, аммо худи мардум ба чӣ назаранд ва то куҷо номзадҳоро мешиносанду аз барномаҳояшон хабар доранд? аз назарпурсии ҳамкорам Афсона Акобиршоева мефаҳмем ки дар кӯчаҳои Душанбе
анҷом додааст. хуб, бинандагони азиз, каме мушкилоти техникӣ пеш омад. Ман барномаро идома медиҳам ва чун ҳамкори азизи мо Мумин дар паҳлӯям дар студия қарор дорад. Мумин, бигӯ ки мо дархост карда будем ки дар ҷараёни интихобот корбарон барои мо видеоҳо бифиристанд аз лаҳзаҳои интихобот. оё чунин наворҳо то ин лаҳза ба дасти шумо расид ё не? бале шаҳло, видеоҳои зиёд ва аксҳои зиёд аз ҷараёни райдиҳӣ мо дарёфт кардем. Сокинон аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон ва бахусус муҳоҷирон аз Русия барои мо навор фиристоданд. Дар ин наворҳо лаҳзаҳои тақаллуб дида мешавад ва дида мешавад ки як нафар ба ҷои чанд нафар дар қуттиҳои райдиҳӣ баргаҳои бештар мепартояд. аз ин лаҳзаҳо зиёд ба дасти мо аксу навор фиристода шудааст ки дар фурсатҳои муайян мо интихоб мекунем ва онҳо нашр мешаванд. бале, мо қаблан ҳам эълон карда будем ки як озмуне ҳам баргузор мекунем ва қадрдонӣ мешавад он наворҳое ки беҳтаринанд аз тарафи бале ин ҳайати ҳакамон ҷудо мешавад ва онҳо интихоб хоҳанд кард ки кадом видео, навор ё акс беҳтарин аст ва ҳатман ба онҳое ки аз лаҳзаҳои интихобот навори ҷолиб фиристоданд ҳатман соҳиби ҷоиза мешаванд. мисле ки мо дар интихоботи парлумонӣ ҳамчунин як озмун доштем ва ғолибон муайян шуданд. тӯҳфаҳо ба онҳо дода шуд ва дар интихоботи навбатӣ ҳам айнан мисли он. хуб, як саволи дигар дорам. Мумин, бубинед, дар аксари вақт вақте ҳамкорони мо мехоҳанд аз мардум назар бипурсанд, онҳо бо як ҳадде истиҳола мекунанд, чун мегӯянд аз амниятамон хатар дорем. аммо дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз нигоҳи шумо назарҳо бозтар ҳастанд? Мардум фикрашонро озодтар баён мекунанд ё не? бале шаҳло, дар шабакаҳои иҷтимоӣ корбарон бештар бозтар ҳастанд, чун дар он ҷо бештари онҳо фикр мекунам ки бо номҳои худашон ворид намешаванд. дар он ҷо он чизе ки дар дилашон ҳаст менависанд. албатта вақте ки як нафар шарҳи хеле ҷолиб менависад ва мо ба он муроҷиат мекунем ки назари худатонро метавонед дар видео баён доред, он аз ин даст мекашад, мегӯяд ки яъне як фазои тарс вуҷуд дорад ки онҳо аз гуфтани назарашон бо ному насаби воқеияшон ҳарос доранд. аммо бо номҳои дигар воқеан дар шабакаҳои иҷтимоӣ назарҳои хеле зиёд менависанд, баҳсҳои ҷолиб мекунанд ва ман ҳам аз бинандаҳо хоҳиш мекунам ки вориди саҳифаи инстаграми мо ва фейсбуки мо шаванд, он ҷо назарҳоро бихонанд. хеле назарҳои гуногун ва ҷолиб ҳастанд. тавре мо гуфтем аксарияти райдиҳандагони тоҷикӣ аз ҷумраи муҳоҷирон дар Русия ҳастанд ва онҳое ки аз он ҷо менависанд, оё бо вазъи сиёсии Тоҷикистон огаҳ ҳастанд ё не? Ман пешниҳод дорам, Мумини азиз, ки дар ин робита мо пурсиши як ҳамкорамонро аз шаҳри Санкт-Петербург бубинем ки дар он ҷо муҳоҷирон чӣ мегӯянд. Что скажете, вам хочется перемен или нет? Да нет, как есть, так и нормально. То есть нам все устраивает, все окей, короче. Дай Аллах, чтобы в России тоже хорошо было. А объясните, почему не хотите перемен? А что перемен? Хуже будет? Что здесь плохого, чтобы мы хотим перемен? Ничего нету плохого, все, блин, хорошо, все нормально. Кто как хочет, так и живет, блин. Да. И здесь, и там, своей родине. Нам устраивает, все нормально. Самое главное, с Россией дружба, чтобы был. Самое главное. Остальное все будет хорошо. Да ничего я не жду, выбора. А да хочется перемен или не хочется? Не надо, спасибо. Не, я ничего не знаю. Ну, от миграции, там, переехать куда-то, в чужую страну, работать там. Вот, например, я сам женился недавно, а супругу оставил там. Скоро у меня ребенок должен родиться, я не могу увидеть, там, например, из роддома я не могу выходить там с ребенком, да, вот это обидно. Ну, хочется жить и работать у себя. Ну, я ничего не жду. Хочется перемен или нет? Не знаю. Посмотрим выбора. Скажите, кто кого выбирает. Скажите, чего хотели бы от президента? Чего хотела? Ну,
Не знаю, как бы улучшили это жизнь иммигрантов здесь, в России, помогали им. бинандагони азиз, дар ин сонияҳо бахши думро ба поён мерасонам. 3 соат пас мунтазирам, бо мо бимонед. Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.